Amberia nkethi ciakwa na ngucokeria nkatho cia mwanya muno no ntubwa kona kanya kwatana batu kintheto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 10 mweri wa 8 mwaka 2023 mbito WINNIE wa Kingero. Tukiambia na riboti ya kiebani ati muntu umwe kumachogori na matukio cibitareni akithirirwo imiruke kumane na mutino ya mwonkira yoromeri otuko gintu thaa 3 ki supermarket ya wakulima chogoria kulingana na baraba kuyirete mutino ya mwonki bari ati mutino yo kana mwonki uyu rethire yukiumira kiri korea kurua ria stima. Igeria niri ya kuoria mwanki kere supermarket ya wakulima tauni ya chogoria muntu murume omwe naraugithirwe cibitari akoremwa kubeba arara nenkero merigito na nyumani kwinuka. Hii ni moshi tu ndio ilimpiga tu, lakini hakuna venye amekaa akwa mzima saizi. Mwanki uyu ririkana kumira thaa 3 cia utugo arantogo eronekanire kiuma kiri ngoroba ya 3 ya supermarket yenu. Sasa haikuwa kubwa vile mwendo wa saa 3, lakini mwendo wa saa 3:30 ikawa kubwa kabisa. Ndipo watu wa Lubisi waliona, wakaanza kuita wasaidizi, wakapiga nduru hadi wakati watu wa zimamoto walifika na mmoja wetu mleidi akajauliwa, lakini yuko sawa sasa. Na wasaidizi walikuja na wakazima na moto ikapoa. Hapana, hakuna kitu ilichomeka, ni hiyo tu flyer za chips. Kure tweke kamari koma kuruga chips cia supermarket yenu mamatigitwe matare moria stima ikora na maragwata mwanki na nkinya kurungura akagita kara stima irachokire. Mimi naitwa Mrs. Kamau, nafanyanga kazi hapa wakulima. Makosa yenye ilitokea ni ati stima ziliripotea masaa ya 5:30 hivi, wakati zilirudi tukasahau ku switch off. Sasa hatukurealize hadi wakati tuliona, watu waliona kuko na moto inawaka. Hapo ndipo watu wa Chogoria walijitokelezea na wakaweza kutusaidia. Amwe na bobo mwanki uyu tatamba arororirwe na kariba tauni ya Chogoria bagwatanirite na nkari cia kuoria mwanki cia kaunti ya Tharaka Nithi na tiga mariko gutire gintu kingi kirabia kiri supermarket ino. Naitwa maninjire kwija nitwakishe kuja kuoria mwanki na tukuja turedere makosa matesaidia stima kanini ngwandi mtu wa stima ito twethera switch jioni ikore mwe atigitwe leon agento 6:30 tu daimwe stima kwena line ila urite da ile stima ila sokire mariko mari maendelie kutwa meon na gutemtu arari nao. So after once nili mariko ya madiri mbwa makutire maguta no mwangi wagitiratira waombire kuma ke mariko ara marare au tugaithiria ni mariko marare, then from them akikina umira etwa maninji twendo baje ule tweja to maninji gutonya mbere zima moto ikinya atwa maninji kwambiria kuoria zima moto ni asokire beja ya mala kaunti eja na yachuka eja na pamba gututethia tumba kuoria mwankiro ariku. Kiripotera Weru TV kuma tauni ya Chogoria gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Tugeta na mbere ni ati mubiashara wegweta na orani omwe wa barabambanerie na kanisa ya Methodist ni weke noti GK na tarireti ati bobe na wetekio no tongeria bubwero bwa kanisa ya Methodist na itete na mbere na kuria presiding bishop Weru Isaiah Deye utira na kuwatanithia kanisa ina kinyomireta mwenkoloki. Iri ni yete kumatutara new presiding bishop Jawa Isaiah Jiro Deye na iromba letu ni ati mwathani akamutumira nikenda chokia kanisa ya Methodist aria ario igitara kabere na arauria itukona gwitikaniria ngugete muntu umwe gutuma thiri ikara kanisa ne yetu nyinge inguge mumemba wonde kuma itwita local congregation kana makanisa ne yetu na mashinani kwoni bakorombera atongire bare ona arua nikenda kanisa komba kurungomora kwagirite nikenda antu bonde bakethero bena ngwataniro antu batige kumenana minister bendane batu members na tutwendane nikenda ngugia mwathani ritika nero mbara kwa kiri members
Rira untu bwakaratika butubui tugetaira mwanka buthuka buru ituga kurio na tukagwatanira kethira kinoti watete agachoko njirene na kethira kinyani ungi watete no agachoko njirene na ndo tikigwatia na mbuge members bwe na nguge no tukira ntu batendete ndo aburu ba matukire kanisene yetu bambeta kanisene inge bangi bora kanisene buru ndinge romba na ndebwete babashwe bo barithie na bachoke kanisene yetu na bero kanise kugiathire na thire nyinge mono ene nkabwira atiri nyombe kwe giathino timatuka ko karaku mwanko kathire thino riku iyo giu no tuani urume gutogo kara nyomba thine riku no mwanko watiga thine kugitatia ikuthira ende ukethwa kibetere no ntubona inkuromba members bwetu atongire ba makanisa atongire ba masaketi na sinodi bwite bucho antu bau nikena bageta na mbere gucoka na bwite na mbere kuthoga nontu nguge kanisa ne kuthoga na te kuthoga makanisa ni jantu bangi igweta kira antu bara batita makanisa ne bwa bareta kanisa ne mwathani na tugeto u kanisa yetu Methodist Church ni Kenya igatagari matagari ya maraja na itaenda mbali ura Murungu amirete tene kenda ithithagia ya kwagire thina ki sinodi chiugire chikwebera conference lakini woni ningo ndari conference indhiru sinodi chiondi chejire sinodi nkubo nere 100% represented ki conference yeu na kethi baribo chebire batindithira beku ko timya kwithira uguntu cheberetie ko nani nkubo sinodi yario na inya yonthe itongeritwe ni bishop wao Daktari Justus Abundi Meriti twetekere inge to Shingwaya no bishop atombere kwija no bishop Shingwaya tari mwaka jo 2022 na kote ni ugere 2022 ote conference yario na no tuto conference yario ote kura charingwa na ndi barabonde baringiri kura 2022 mweri jwa nkuthogani bathithirie bugite ya Steve chokabeta December abarejere kari to abatara o barabongwa batari gitere no tutika turenda ndwa urakyo garu wa regero taro ni uju wa Shingwaya no ntuno na regere kuija tugeta na mbere ni ati mubunge wa gishko bunge kia bore mugambire ndekirentu keru arina trimanete na atongire ba matora begewete na mbere morotone yotire bakwaririe mantu yegewete na mbere yishkone bunge kia bore ni bokenda bakethe bakeya kayita kambere kana kanya kambere ni bokenda wokire mukari wa bore o amuna mukari wa kaunti ya Meru. Mubunge wa Bore mugambire ndikirina ikiteka robisine za CDF nteresia tima unatongorera matura aika Weru na wajina witingwe bwa kigena kya thirikari maturene nachekishia mobumone assistant chief milioni ijiri Mutonyi assistant chief milioni ijiri mchoro my friend hapa milioni ngapi? Mbili pia. Hapo kwenda pesa bwana. Toro Ikoro Chief's Office milioni ijiri. Tutu primary school 2.2 million. Tene 2 million. Wale wapatia watu kidogo. Sindio? Tunaenda kusawasisha chukuru cho. Irasi bide kaliomwe staff room cho ndai kaliomwe ni ontu baraba ingeba kwa mukairo kuyubuni atongorero mashukuru burubo ne mubungo yo mugambi atiti etobore kuwatela kithomo kriana na inya muno mashukuru ne kanengera mirani chukuresho perform na minimum 250 minutes kama uko below that atuongei na wewe jipange excuse yuko wote na olitani na buni ati wote tayari kwa support shukuru ile chiumbikiliana secondary school na university na Nteto dere wako kuja county extra county tukitete nonto atongere boy ipo kona nara na chukuri na nari so tongana ndei kwenda performance
ukajukia takeri nyamwele hapana chukuru te muchiari ukwenda kwita ona mwana wako hata 190 na kwenda correctional services chia mwana wangu ibije kwenda shukuru china shida kidogo hapa na pale ibije njotene tuna problem lakini njotene kutena excuse Nkulukini ontokire witi na mbere obukire wakikambisha masibo maturene kinyabu no burio na bauriti kuyukaria matale na ulitwa muno yaki watho ashari bara batwiriana mishie nkuluki ya bedro baishukuru baisho karingi bwana chief tuteka ofisi shia chief shia mishemani yake ya barasa tureka na kenda bombo sawa community na mabu bwana chief wena jukumu ya kuhakikisha ana wawita chukuru na shia bara batuwita participate ndende ya maendeleo ya chukuru dirikali ndio kuitekeria bodi ya mchari unataka na kiribuko ne ukirie bie wa burubu rikwirigeri kwambira mishetho ya mubiro wa mauru ntuku Weru uyu wandi nation thitha shone bunge ki Mugambi na vijana wasanii baraba kuina baraba ije bara bati ndene ya chukuru baraba yombe tuena bad tuena mati mawaja tuena ngero ile tuena inyingi those teams shoto cho sindio na kenda tuona na tatu ka supportiana bakora Nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi Kwongina kuni ate karibantori ya mailone kaloe galile na ingi wandini ya ntoambo ibona nite kuiro kurabe na kuonyuma ya barabara kwithire kiruta wantere barabara irabomba kwithira betumira nibo kendo kinyamisheyo akaribaba kiariba taririte kwa miaka kana kumochi bature bate barabara na bethira bakilazimika kwithira betumira njira indaya nibo kendo kinyamisheyo amuna boy bataririte ate bonya wa kanyumba bataumba wa kanyumba ikwithira ngari riri batere kwithira chikinye thinto bia waka njene chio itiomba kwithira chiekulokiro Njira ya kithaka njira kuma nthi ya thimiro 1963 Kenya ko yo uru njira tatu loringi gitumite akari ibantora aya akaloe galili wa mwena ntora inge chia kube baithiro batura egita ariomo bakiaga njira cha kuenda gukinya antora ncha kwao bakarasimika gutumira njira cha kuraya nikenda abakinya gonto kwao kana kinya bakinyithia mirigo yao barabara yetu ina kanisa ile ithatu na ntoi baba igutho wenjeri kanisa benjeri barabara utakanisa na jogo na ngaro kendo nya kanisa ne utikinya lakini antu batiranya bigibigi cionjere na araura lakini thai ngwete gyote kanisa ao itumba kuona unduma no ntu kinya ngari ende akinya bigibigi yakinya na kila kitu yakinya ko ne boya nga ya batarime bata na mbere kubwithia nya gutiere Frederick Mburu nkatho inene no ntu bongwira yani ambirite no tuditira antu amboi ituoneta o mai twathugurira kiongozi Mwathani Murungu nethiritwa tutongeretirwo twathugurira kiongozi umwe no ntu barabara kuma nthiguru iraombwa itatungwa UNESCO antu banture barabara kuma yani kuma mailoni au kwena makalui watira kalili mwanka yoka maringa itatongwa una na njana njara no rakano no na tractor kwenja lakini thai mwathani na tutethete twena kiongozi umwe akomea masila yantu barabara na bwithetie buru kabisa antu bakubatona kinya muntu akura maiya na ngo weka mailo na ara yakamata wakinya rimwe na thiringi 50 ukinya ku ibo ntu nyoko na antu baingi batokete nyumba nya cia maiya no antu bena mbia lakini mbezi muntu amba tumira kinya kyo ka akio tumira mbimbi kesa itinyira urite maiya ba ucio ngwa ndiga maite cio ka musiara inyumara ntu kuma lamine na kilomita o karibu 3 cionde ciumite ona nditaonara nkarea mwangareta muchina ndite ngai nio ikareta au ende aburu kinyamburu kuwebu bwasana kimburu batwethiretio baina mama kawira mwangaza na kukiyo tuika kwe musiari urenda kutharimwa njirene na ngantu bakiyo muthiulunkia na njirenge kana ba mutumira nya katanda kana kwatuika oturu nako njire thai ende security nkwetekia taiti nonto njire bui mantu ya bui njire ne kunganisa nya skuru ele kununu arito baba kuna malukununu bakona njira yo ita na arimu baba bauma sembale mbale bakethwa batumira njire kama thani atharime MCA na ngabana etu mama babare community ngo ntete muno cia nditangwe bonda bonda ya turaga matanto turabeka antu twa mailune kanisene na muntu bwa kinyaniro bwa theta no thinene muno wenda bigibigi akura ati on kwenda kunyithu lakini waile kumandane kona antu kutukumika
nonto bwa thina security kutumia no tete no tibyo kuona eni kuti thai antu banture nyara to bamata kumalare to berete na tuna thina na twata na thu waku twawika na tuna thina no kali Ogwende bachokagia nkatho nonto obwa MCA wandi yanto ambwitwe Frederick Imbrugo bagwatanire tena ngavana Kawira Mwangaza gutura anjira eno na kumiungurukania mwanka Nterecha Kamarenga ende ibakuromba akinya roje na ru iba enjerwe nonto kwena ntura weto Kaloe na Galilei na ende itiona roje kinya wethero chiyekene na lieto arikuringithania na roje ende bitu atiaria semwe weto liaswa iro yake tu toteona tunyarurwa ngari ontoro tukura ruri na itia ondo tu ondo tukundanyura ruri rukwera rugaragaro matikanyo ningonde ibo bwingwenda guria muntu atwende na mukaura ruru uraringi ende ngeromba nyanga bana kuombekana atukuthura ruri galu ano ontoro tiura anda kurito Kaloi lakini kintu gitawa rui buru mutongi ywe kinya ku ithiringi 50 yote thayu na anthe ithiringi 50 na kuona rui ku ende kurito Kaloi rie twaritawa Kaloi tu kintu onto rui rutumba kuoneka ku sehemu ingi ukibunya gito Galili ukiakolelia kimandiko Galilaya ri so etira yurura rui lakini uti kintu onto kioneka gitawa rui ku ende kiriro kio tukinene buru ki ati arabu onka mochinu ari utolele mantu ya barabara ikia rui kuma Nterecha Galilei Gembe North Petan Class Chabari Katho cia mwanya muno kiwe Nicholas Chabari na kiwe muteyeri nonto bwa kwithira witite na mbere na kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja tunekanya kunogoka nini ndu itucokerete na Nteto nkulukio geta kuraya. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorinchake Street, Meru Town. Turingerethi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Uramenya college ire tongoretie nthiguruni ya Kenya no thondekebwo CEOs na ene ngugi iciariritwo aja Meru. Vips College ire niyo Meru Institute of Business Studies na ndi turi na campuses inya: Meru Makutano, Meru Town, Isiolo na Key College ire iri Nairobi. Nitokugwa toge nikire mega graduation yetu ire kethire tariki 10 mwezi wa 11 mwaka juju 2023. Ijeni tukenero tukibwangai nkurukia gishunshi kia 80% kiri aritobetu ni bakuthondeka mbeshi cia obongoa ciandikithi na arwa kiri intake ya September wigwatire free discount na gishunshi kia 10%. Aritoba beru nitubayejaga free bonus courses ta mobile phone repair, CCTV installation, baking and pastry, video production, music production kana DJ. Jokia baro ya admission kiri campus yetu yonthe kiri website kana uringethimu kiri 0720-967-249. MIPS College, turning skills and talents into income. StarTimes is brightening up your world with amazing kids content. Lots of unforgettable moments to enjoy. Wow, amazing! Celebrate with us to stand a chance to win amazing weekly prizes in our lucky draw. Buy any StarTimes decoder at any of our business halls or dealer shops nationwide. Recharge your monthly subscription and stand a chance to win. Hooray! All right! Enjoy a variety of your favorite cartoons from our amazing kids channels. From our family to yours. Asante for welcoming us into your homes. StarTimes. Enjoy digital life.
Gakwatogeni na nkatho cia mwanya muno no ntubo kwithira witite na mbere na kurumira nteto cia Weru Thaa mwanja twicokera ni ati ura wari mubunge wa giciko bunge giatigania East Bwana Gichunge Kabeabia numirite kuitaria mbere nyuma yawe kwithira gichinda wa ete kia giciko bunge kiu Kabeabia ura nwe mukaririete wa mbondi ya kumurika intobia mungwana kana Anti-Counterfeit Authority na uretie mubunge wa giciko bunge wakaita ka giatigania East ni wempuru aburi kureka kwithira kieba ngwe ciawe na njira yawe kwithira kithukira atongeria ba kaunti ya Meru ario gavana wa kaunti ya Meru amwe na atongeria bangi ya burato kuri mwandiki wetu wa Nteto Mukiri wa Mithika. Akiaria kiuthuranone kia muingiria mbere burunyu me kithurano kia mwaka muthiru Josephat Ichunge Kabeabia urarari mubunge otigania isti no loterete mubunge o Thaa impuru aburi kiara ikirakua na ithirite muthanga mwaka yoyunthe kinya kethira atithirite muchokeria kinya githeinda cindirwe tigande kiwana tigande kionje kanda inyanilwe impuru baina munya baichi kampeni rasimio tiganta arutite ngwe ndarutite ngwe 100%. Kuringana na Kabeabia kwina mwanya atika mwaka yo mbere yotongerie bwawe na mwaka yo mbere yotongerie bompuru mbere ntuku 90 itathira indari ndi waka kambe ntangilia indari ndi waka mula na antu baurawa ende thai muthoni okwa we kuthumeshimiwa mwaka yukuthira na antu iba utala malabu bia jesi ndf 137 million utengu irutite kaikire mubuko araita cio akachiria na bairana kwenda ba ambasari bechera cheyaniro ambasari milioni 6 aki winge chonde ichegero mebuko ireya no contract cheruo ndari ndi kwambiria KMTC no bonda ambiria na ndamitia a point of no return aikwe antu endelea nio ambiria kuwa efeki angacheithia angache nama ende ndikwa na kuwa ati aranda ikirite foundation na kwenda umeruteruto wa mika isa sawa na ike nara kwenda lakini omabwa mantu yundambiririe KMTC ikana gakwa karagaita wa brain child riu Kabeabia na rombete mpuru kureka kurwa na atongerie bangi mpuru aita mbunge atari ati meakua Mr Speaker sa ibo kona ntukwira thome andikirige ndo aria kuthoma kerema so no ndo ati meakwa aria rume bakiara kia mbunge ilasima no ndo ati kumba bu aume nau akari ya mpundu ekorwa ngabana ambise akara akakwegwa akubwithia na utebwa gwita atia akubwithia antu baba ina right ye kuria ngabana kiuria na antu batiania na antu ba Meru no antu ba mwerembi kura kabo kwenda gwa mporo ina right ye kuria ngabana kiuria nwenka ke mheshimiwa athuri ndene Meru nete antu wa kethera ngabana ndigwa na amena ndena MCA bonde na machibo yonde na mind teacher bonde me muntu atingwataniro na choga amena na ngawana na bau bangi mutongori ndete ndo aki ainguye we ikebiri ibana bare ya kebiri lui ibana bare rere kebiri ruari mwire ni narutire antu ngwe na are mo barutira oni Kabeabia ante chethani bo bambinyanilie ndina baina mpuru onde sawa ndina inya ndakura ngubara yakwa ni sawa mimi ambona agara magurutira antungu na kuritira karibatiania ngwira ba mwere nyewa kuweche county oro yonda njana mpangira maandamano akiwa ntio menja ende ikuthurwa ri kera chokera ya county lakini itara yako etare county nara kwonde nara barabara kwa ngere uchonde cha mheshimiwa bukia kuya ukachwa kinya ndari ndi umibangira na ndatie wikiro mpango ne wikiro lami mwanka isiulu araugire na kwa site ngavana na nara ukwenda kwa site ote na angeitiania niyo yori kabisa ndenda kuwa na abu antu batiania buture bomo site bo form committee antu bebute everyone ikenda buria we mura kichuria ndenda kwira antu batiania bukara mauchiomia na maandamano abayo tibe bukona miario yawe ni watimbaru mweyanikirira munene o Governor Lawrence Mutwiri amwe na atongerie banduki mbithi agiakwendera mantu akera thirikari ya county ketha kurema kuruta ngwe yawe batu twire ndo murikania ngwe iko eu na no mwaka yukuthira yumwe inkwenda kuwa turi antu batiania uti maendeleo turona na ige kibiri nthi aya ritira antu batiania ngwe waita nantangilia antu bagura wa ero mburi chiretire waita mula antu bagura wa basara theorita gurombo gero
wawe nuro ringire na riu ntumwe kabeabea gimpuru ndamwetani utibo ndaria bwawe lakini ende wake aria akauga kabeabea age aria akauga kabeabea yani nandute kanywa kawe narute ngabana kanywa kawe natia na kebiri inde atie wita mawa atie wita na arathara kanithi atie wita mutindwa akarenthi arutire antu batiania ngwe nontu ibo bamuthurire natie wita Meru yonthe nontu Meru ni angabana gabana nwathuri ni kura cionthe cia Meru. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa Mithika. Katho cia mwanya muno kiwa mukiri wa Mithika kiwa mutegeri na kibonthe barabomba kwithia bekinyanilia Nteto cia Weru Thaa mwanja ntukeru aringa kwendera kaita kia na ntukuinchi ayo URETERI mwepia murungu mwene nyambita WINNIE wa Kinyeru.